Maramutse ni ukuvuga ngo Irani yari yagize ubusungu cyangwa se umujinya w'umuranduranzuzi ku buryo n'akarere kose bagiye kukarimbagura bya nyabyo. Leta zimwe za Amerika zizafasha icyemezo ziziko zigiye gukangata Irani ngo barebe ko Irani yaza gutuza igafungura Hormuz, bakemera leta zimwe za Amerika ikaza kugenza Hormuz. Mama we, Irani maze kabemerera rero barababeshye. Irani ahubwo yatangiye kurimbagura ibihugu kubita muri UAE, kubita muri Oman, Bahrain, Qatar ndetse na Kuwait n'abari bari mu bwoba. Bati iyi Irani nibivuze ngo igiye kurasa, tugiye kongera guhura n'ishyano riremereye. Telefone zidahagarara zageze muri Washington muri leta zimwe za Amerika zitutse muri ibi bihugu, bahamagara Donald Trump bati Trump ni ibiki ugiye kudukorera noneho bano barabu barangije kumenya neza ko dukorana ko tutaraza kubakira, wahagaritse ibi bikorwa rwose muri Hormuz ukareka kudusukaho umuriro. Reba nawe ivyahise biba muri Oman, reba nawe igikorwa gikomeye cyane Oman yahise ihura nacyo nyuma yuko mukoze kira gitero cyangwa se mwemeje ivy'iyi ntambara. None mwahagarika, ndaje mbikubwire bigenze gute. Iran yarashe muri UAE mu muvumba wa kabiri, amahanga arimo n'u Burundi bamaganye Iran. Bitanga iki? Turabigarukaho. Iran rero yashyizeho umurongo utukura, nta muburo wundi ugomba guhabwa ubwato muri Hormuz. HDMZ ubwato bwose bwiha kunyura muri Hormuz nta kibari, nta ruhushya bahawe na Iran, burarimburwa. Misile za Iran zo Donald Trump yitaka ari nkeya, baraza kubona ubuke bwazo, baraza kubona ko Iran koko ifite izo misile nkeya zasigaye zakora akazi gakomeye, kandi ziraza kurimbura ubwato bwose buhirahira guca muri Hormuz nta ruhushya Iran itanze. Muri make ikibari mu gisabe IRGC Navy kugira ngo bashe gutambuka ubwato bwanyu buri mu mahoro. Ndakubwira n'amatangazo nge nawe tuyasoma yatanzwe n'igihugu cya Iran ku muburo uteye ubwoba ku bantu bose afite ubwato muri karere. Bitari ibyo gusa, Trump ariko umugabo nyuma yuko ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 akandishije yuko agiye kurimbura igihugu cya Iran cyose, agiye kugisenya burundu, agiye kugisiba ku ikarita y'isi, ngo niba cyanze gufungura Hormuz maze bakibasira ubwato bwa leta zimwe za Amerika. Nyuma y'uwo muburo uteye ubwoba, bibaye nka bya bindi bya cyagiye n'ubundi avuga y'amagambo, birangiye n'ubundi avuye muri Asazuba bwo hagati, birangiye muri Hormuz avuze ati reka tube duhagaritse ibikorwa byo gutera Iran kujya turebe ko bakemera kujya kumeza ibiganiro. Ni Iran itsinzwe, ni Amerika itsinzwe. Amerika y'ubwo yigiriye inama gusubira inyuma muri Hormuz, pretse gato ubwato baraburashe. Ndaje mbikubwire. Hanyuma sibyo gusa tuzaza kurebera hamwe, ahubwo hari n'ibindi byinshi bikomeje kuvugwa muri Asazuba bwo hagati muri iyi ntambara, aho igihugu cya Iran cyateguje Amerika icyo twakita igihano gikomeye cyangwa se umuriro mu gihe bakomeza kujujubya karere. Ndetse umwe mu bahanga ba leta Iran ahamya neza yuko amasaha atari menshi ngo abone ishyano riremereye itutse kuri Iran, niba ubwabo nta kintu bibwiye, niba atari nk'abantu bakuru ngo batekereze neza icyo babona kuri Iran ngo bazi gushyira mu bikorwa icyo Iran isaba, baraza kwibonera ishyano Iran iteza. Waretse nkaguha ikaze ukagenda ku musozi nkakubwira byose uko byakabaye mbihereye ruhande. Urabyemeye? Nanjye nti urakoze. Ndumungu wa Kamanzi wowe ruhande ngo ikaze ngo tugende ku musozi. Nganyemirira duheranga ibihugu by'abarabu biri mu bwuba. Tariki 4 ushyira tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ni ibintu byongeye kuvuka biba bibi cyane. Kuri umunsi wa tariki 4 nibwo leta zimwe za Amerika zizatangije icyo bishe Freedom Plan cyangwa se gahunda yo kwibohora mu muhora Hormuz, ngo bagiye guhagarikira ubwato bwose buturuka mu nyanja ya Perse butambuke. Kuri uwo munsi bazanye ubwato bugera kuri 7, ubwato bwa destroyers n'ubwato bwa frigate bunini bw'intambara bwagomba kwerekeza mu kigo cya Perse bunyuze muri Hormuz. Nivyo baragerageje.
kumbi ingabo za Iran zirimo kubitegera, zirimo kureba byose ibyo barimo kugerageza gukora. Muri izo nzira Iran yohereje misile nyinshi cyane ku bwato bwa Leta Zunze za Amerika bugera kuri bune, ariko bubiri burahamywa neza, berekana neza yuko attention mutagomba kurenga umutaro. Babanje bohereje ibisasu byagiye birasa ku mpande z'ubwato bwa Leta Zunze za Amerika, muri make nk'abantu bari kubwira Leta Zunze za Amerika bati ntago twifuza gusenya ubwato bwanyu, twifuza ko mubona ko twabarasa kandi twabirimbura, ibi byato byanyu mukomeje guteza umutwe kano karere, gusa tubagira inama yo gusubira inyuma. Kubwizo murabona ko dufite ubwo bushobozi, mugende. Amerika ikomeza gushinga ijosi, Iran iti turi irazira kubitira kumbanya ubwato bubiri bwa Leta Zunze za Amerika buratwikwa. Nkaho bitahagije ibyo ngizo, Iran iti ubwo muje twe tubakumbuye. Bahrain turi baturitse ikigo kinini n'imodoka nyinshi, barakumbanya icyo twakita umuriro mwinshi ufata igice kinini cyane cyo muri Bahrain, baranagenda nakwita mu gice cyo muri Oman, ari naho hamenyekanye cyane, ariko bavaho bakubita muri UAE Fujila, ku cyambu cya Fujila. Fujila ni cyambu bundi gikunze gukoreshwa cyane n'ingabo za UAE, ariko zifatanyije n'ingabo za Leta Zunze za Amerika mu gucunga umutekano mu mazi y'aba Perse, ariko nyine ubwo uhagaze ku cyambu cya Fujila. Amakuru akemeza yuko ingabo za Iran zakubise zigakumbanya inzu ikoreshwamo cyangwa se inzu birimo ibikoresho by'ubugenzuzi bw'ikoranabuhanga, ari naho hantu bakubise ku rwego rudasanzwe, bakababaza ku buryo bukomeye. Ibyo nyira gutera ubwoba budasanzwe iki gihugu cya UAE, ariko mbere yaho bari batangiye kugira ubwoba na kare. Nyuma yuko nibyo bibaye rero, ibihugu byo muri kariya karere k'Uburasirazuba bwo hagati by'abayarabu b'abasuni bahise bahamagara i Washington bati ibi bintu ntabwo turaza kuzihanganira, nimurebe Iran iyo muyiteye ititera twebwe nitwe tubigenderamo, musubire inyuma muve muri kariya gace. Amerika ishaka kwanga, imaze gushaka kwanga, ibihugu z'abarabu bivuga ko nabyo bigiye gutanya kudefanda none ubutaka bwabo, none bagatangira guhangana na misile zije. Ariko ibyo guhangana n'izo misile zije bakaba barasa nabo mu mazi. Kurasa mu mazi bivuze iki? Bivuze ngo Iran none ubwo itibona ibihugu zose bigiye muri iyi ntambara, igatangira kumbanya ibihugu zose, kugeza ubwo ibyo bihugu nabyo bijya ku ruhande rwa Iran, igatangira kuvuga ati nta muntu utatuye muri ako karere bashaka. Ubu nicyo nicyo Iran yifuzaga na mbere hose, ku bihugu byose by'abasuni bivuga bite nyamara Iran kuturwanaho, reka twirukane umunyamerika niwe uzazanye akaga muri kano gace. Amerika imaze kuzigaho ifasha ikindi cyerekezo ndaje nyikubwire. Gusa ntago ari ikintu cyoroshye cyane gutekereza ko cyari ikintu cyagomba gukorwa gutyo, cyangwa se kwemererwa gukorwa gutyo. Ibisasu bya misile ubu birimo kuvuga ko byaba biri kugenda ku nshuro ya kabiri nanone muri UAE, aho mu ijoro rikeye systeme zindi kirere zakoze akazi gakomeye cyane. Ivyuma bikingira indege biri mu ntambara ikomeye yo kurwana na za drone na misile. Uko amakuru akomeje kwiyongera, ari kwibazwa none UAE iraza guhaguruka nayo yinjire mu ntambara. Minisiteri y'ingabo ya UAE yemeje ko irimo gusubiza mu buryo bufatika ibitero bituruka kuri Iran, kandi bizana icyo twakita imbaraga. Icyo Minisiteri y'ingabo ya UAE yatangaje ni iki? Ni Minisiteri y'ingabo ya UAE yagize iti ibitero by'indege za UAE cyangwa se uburinzi bw'ikirere bwo kurinda ibitero by'indege bya UAE biri guhangana n'ibitero bya za misile na drone biturutse muri Iran. Minisiteri y'ingabo yemeza ko amajwi yumvikanye mu turere dutandukanye tw'igihugu ari umusaruro w'ingabo z'indege za UAE nyine mu kurasa ibisasu na za drone byazaga kuri UAE. Systeme zifata ibisasu bya ballistic, ibisasu byo mu bwato ndetse na drone, systeme zo mu kirere za UAE zirimo gukorana cyane na misile n'ibitero za UAV ngo tubihagarike. Umukuru w'ingabo yemeza ko amajwi yumvikanye mu gihugu hose ari ingaruka z'ibikorwa bya misile na UAV bikomeje. Agahamya neza cyane ko bakomeje gukora ibikorwa byiza, bari kwitwara neza mu guhangana na bino bitero bituruka kuri Iran biza byibasira kino gihugu cya UAE, kandi ni ku burinzi bwabo bw'ikirere buhanganye n'izi misile na drone bituruka ku ruhande rwa Iran. Bisaba nyine ko birwanaho ugukurikije imbaraga n'ubundi Iran ibikoresha itera. Haboneka igihombo gikomeye cyinshi, haboneka ugutakaza kwinshi mu gihe hatabayeho uburyo bwo guhagarika cyangwa se gukumira ibisasu biturutse kuri Iran. Dore ko Iran nayo ivuga ko ibyohereza mu mujinya mwinshi w'umuranduranzuzi, ivuga ko idashaka ko hagira umuntu n'umwe ukomeza gusuzugura kino gihugu. Ni ibihe bintu Iran bigambiriye muri kino gihugu cya UAE? Muri UAE hariyo ubufatanye bukomeye cyane bw'igihugu cya Leta Zunze za Amerika
n'ibihugu z'Abarabu, haba mu bijyanye na production yase gukora umusaruro w'amapetrole, gaze n'ibindi. Aha rero bitewe n'inyungu Leta zimwe za Amerika ifite, bahabona ahantu h'ingenzi cyane ho kurasa. Ikindi nuko ubwo icyo gigiye gukurikira ari kwataka ibigo bya gisirikare bya Leta zimwe za Amerika. Wibuke mu minsi ishize Iran yaratanze umuburo yuko mu gihe Leta zimwe za Amerika ziba zongeye gutangiza ibitero bundi bushya, Iran yashyizeho ahantu hashya ho kurasa. Muri make ahantu h'ingenzi cyane ho kurasa bakabaza Leta zimwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo. Kandi na mbere Iran yateguje ibihugu zose by'abafatanyabikorwa ba Amerika ko bazahura n'ibyago bikomeye. Muri make ni kwa kundi bakubwira bati gira inama mugenzi wawe mudakubitanirwa hamwe, gira inama inshuti yawe itaza gukubitwa nawe ukabigenderamo. Icyo nicyo Iran yavugaga ibwira ibihugu zo mu kigobe ngo ibwire Leta zimwe za Amerika kureka ibikorwa by'ubusazi wagiye gutera Iran ku yindi nshuro. Kuri ubu rero Iran irimo gukaza umurego wayo ku muyoboro wa Hormuz, kandi umuburo uturutse Tehran urimo kwiyongera nta gushidikanya. Mukurikize inzira yagenwe na Iran cyangwa mwitegure guhangana n'ingaruka zabyo. Ibi ntibikiri bijyanye no kuyobora gusa, ahubwo ni bijyanye no kugenzura kwa Iran. Muri imwe mu nzira zinyurwamo petroli nyinshi ku isi zitwarwa n'ubwato mu muhora wa Hormuz, ubu hari kugenzurwa na Iran mu buryo bwuzuye, kandi bishobora kuzana amakimbirane. Uko ibibazo birushaho kwiyongera kandi ibibazo bigakomeza kwaguka, ubutumwa busobanutse buratangwa. Amategeko y'umuhora w'amazi arimo kwandikwa mu buryo bushya mu gihe nyacyo. Mu itangazo ryatambutse ku televiziyo ya leta ya Iran, ingabo zirwanira mu mazi za Islamic Revolutionary Guard Corps zaburiye ku bwato bwose bw'ubucuruzi bugomba gukoresha inzira y'amazi yemewe yatanzwe na Repubulika ya Iran mu gihe baba banyura ahantu hakomeye cyangwa se ahantu harinzwe cyane. Iryo tangazo ryatanzwe umwanya muto bamaze kurisobanura. Itangazo rya Iran riburira ubwato bwose bw'amahanga bushobora kunyura muri umuhora wa Hormuz, babwira ko bagomba kuba bafite uruhushya rwa Iran kandi bagaca ahantu babwiwe kunyura. Ni itangazo ryongeye gushidikanywaho, ariko benshi mu bifuza kwitambukira badahuye n'uruva gusenya basa n'abaryemera. Bati none twabigenza dute? Riti turaburira amato yose yishinga kunyura mu muhora wa Hormuz kw'ingano yonyine iteye umutekano cyangwa se umuntu ufite umutekano ukomeye ari Iran, kandi akwiriye kunyura mu nzira Iran yatangaje. Bati guhindura ubwato ku yindi nzira ni akaga kandi bizavamo igisubizo gikomeye cy'abarinzi birondo ba Iran. Iran iburira ubwato bwose yuko ukwiriye kunyura mu nzira yagenwe na Iran, kandi kunyura mu yindi nzira itagenwe na Iran birazana igisubizo kiremereye cyane kuri uyu bwato. Wibuke hari amakuru avuga yuko Iran hari ibya mine yashyize munsi y'amazi. Rimwe ushobora kwanga kwemera ubutumwa baguhaye cyangwa se umuburo baguhaye, ukavuga uti ngende itambukira ngende n'ubundi ndi umuntu w'igikomerezwa naho muntangira, gahora na rwa mine rukaguterura. Kabiri, ushobora no kunyura mu yindi nzira bavuze ko ari red zone, ugahitura n'ibyago biremereye, hanyuma ukaza kwisanga mu byago bidasanzwe byo kwatakwa, ugasanga urarashwe ku buryo buremereye buteganijwe ari wowe ubyikururiye. Ibyo ni itangazo ry'igenzura ry'imikorere yimwe muri uyu muhora wa Hormuz yose mu mihoro inyurwamo na petroli nyinshi ku isi. 20% niho inyura. Uyu muburuje ku munsi wa kabiri w'ingamba ziyobowe na Amerika zo kwimura amato y'ubucuruzi akava muri kara gace mu mutekano. Ibyashyizweho na Washington batangaje ko bazajya bafasha ubu bwato gutambuka neza. Gusa Iran igatangaza itangazo n'ubundi isa nkaho ntawe itinya, idatinya na Leta zimwe za Amerika. Tehran irimo kwerekana neza ko Amerika ishobora gutanga inzira nibyo, ariko cyangwa zigasaba inzira, ariko ni Iran igomba kuyigenzura. Ubusanzwe umuhora wa Hormuz utwara hafi 10% by'abikoma kuri petroli nk'uko namaze kubikubwira. Nibyo byahungabanije cyane isi na Leta zimwe za Amerika zidasigaye. Impamvu Amerika yifuza ko uyu muhora wafungurwa. Amasosiyete yo gutwara ibintu asa n'ahahanganye n'amahitamo ataziguye. Gukurikiza gahunda y'umutekano ya Amerika cyangwa se gukurikiza inzira yashyizweho na RGC. Intambara yo kurwanya amato muri Hormuz ntabwo iri kugenda mu buryo bamwe bari babitekerezamo. Birushaho kuba ikibazo cyane ku muntu utanga uburenganzira. Ubu ngubu nimba abantu baraza kubaha Iran, nimba baraza kubaha Leta zimwe za Amerika, naho ubwo byabachanze. Batirani kuduha itegeko, Amerika ikaduha itegeko, turumvira nde. Ariko nyumvira ngo uyu muburo Iran yari imaze gutanga ibura ya mazi, amato mu mazi.
Mu mishyikirano Repubulika ya Iran yatangaje uko umuyoboro wa Hormuz wongeye gufungwa burundu. Nta bwato ubwo aribwo bwose cyangwa se ubwibwede igihugu bwemerewe kunyura mu nzira ya Hormuz. Uyu nguyu ni umuvugizi wa Katamalia ndetse by'umwihariko igice kigenzura ingabo zo mu mazi RDC Navy wavugaga yuko ubwato bwose bushobora kunyura muri nzira ya Hormuz yewe ne bwari ubwende gihugu muri Iran budafite uruhushya butemerewe gutambuka. Gukwirakwizwa cyane aya majwi kuri internet arimo gutera impungenge inshya ubujyanye n'imirwano yo mu mazi ishoboka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ndetse n'abandi. Iyi video yasangiwe na Open Source Intel kuri X ivuga ko ari amashusho menshi cyane yagiye afatwa cyangwa se amajwi aturutse ku ngabo zindi minabatwara za Iran ziyobowe neza mu bwato bw'ingabo zirwanira mu mazi aho bagenda bayigera ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga yuko barimo kubyumva, bakavuga yuko ubu bwato buri gutanga amajwi ku buryo bwemeye. Ni amajwi y'amasegonda 52 ariko atanga ubutumwa busobanutse. Gusa ukuri kwayo ntabwo kwigeze kwemezwa na Leta Iran ubwayo, kubera ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yananiwe gusohoza ibyo ngo yiyemeje. Mu biganiro Repubulika ya Kisilamu ya Iran yatangaje ko umuyoboro wa Hormuz wongeye gufungwa burundu, nta bwato bwari bwo bwose bwemerewe kunyuramo budafite ikibari gituruka kuri Iran. Ubirenzeho akaba yahura n'ishyano, ubirenze akaba yahura n'ibyago bikomeye. Icyo nicyo Iran itangaza, ituma umuntu ushaka gutambuka azatambuka ariko ku bushake cyangwa se ku ruhushya rwa Leta Iran. Kurundi ruhande rero intambara yo irakomeje mu buryo bwihariye, bisa na hari igisebo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ikaba n'insinzi kuri Iran. Buri wese kubyumva byamugoye, ariko wabikurikiranye wese avuga ati nibyo rwose, kuko Iran yarangije kugaragaza neza ko ifite ubuhangaje n'ubuhangaje bukomeye. Operation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itamaze n'amasaha 48 bahise bayihagarika. Ni plan bise ngo Project Freedom, bahise bayihagarika by'aka kanya. Donald Trump avuga ko impamvu atumye ahagarika iki gikorwa cyo gukumira amato muri Hormuz ngari kugira ngo barebe ko bajya kumeza ibiganiro na Leta Iran. Ibi benshi babihera ko bakavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo zitsinzwe zishaka impamvu z'urwitwazo. Hano muri Hormuz amakuru amwe aremeza yuko Iran yahatakarije ubwato bwa gisirikari, hatakariza ndetse n'ikoranabuhanga ryabo ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zabonye igihombo gikomeye bitewe na Iran. Icya kabiri ni uko Iran yateguje yuko ibirenze ibyo ngibyo byo bigiye gukorwa. Muri make ntacyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabona, bikira agatwe. Batari babona neza icyitwa umubabaro icyo ari cyo, batari babona icyitwa igihombo icyo ari cyo. Icya kabiri nabira bihugu zo mu Barabu bikabye byatangiye guhura n'uruva gusenya no gutabaza no gutanga impuruza. Donald Trump agahitamo guhagarika iyi operation ye yo kujya kumira ubwato bwo muri Hormuz. Ni nyuma y'uko amaze guhamagara igihugu cya Korea y'Epfo kwa cyakinja muri intambara, kandi Korea y'Epfo nayo kavuga yuko yatangiye gusuzuma uburyo yakinja muri no rugamba rwo muri Hormuz nyuma ko ubwato bwabo barashweho na Iran. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikurikiranye neza uburyo urugamba rumeze muri kara gace, bakurikiranye uburyo Hormuz irimo kuzana igihombo gikomeye kuri ingabo zabo, ndetse na nyuma gutamazwa na Leta Iran yuko nta bwato bwa Iran bigeze barasadure. Kuri bavuze ngo barashe ubwato burindwi bwa Iran ubuzwe nka speedboat muri ari y'amazi. Iran ikabamagana ikavuga iti mwarasaze mwabazima cyangwa ubwato bwacu ngo burindwi mwaburashe. Bari babanje kuvuga butandatu. Murimo kubeshya, ibyo murimo kuvuga nta kuri kubirimo, kandi nta kintu na kimwe kizima muvuga, mwebwe murabeshya. Amerika imaze kubona ko bari kwitamaza kwa mpuzamahanga ndetse no kuba nyine urugamba rushoboka kuba rubi cyane, nibwo guhita bavuga bateka twe dusubiye inyuma. Rero ubu babyemeje. Uyu yitwa Marco Rubio, wavuga ko nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ni sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Hari ibyo yatangaje nk'ibyanyabyo bari gukora cyangwa se nk'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze, ndetse n'impamvu nyamukuru muri uyu muhora wa Hormuz hari igihe bakora impinduka nk'izi ngizi, ariko so gutsindwa ahubwo ngo ni uburyo buri strategic. Ni zimwe mu ngamba nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba yafashe kugira ngo yirwaneho cyangwa se yangane n'ibibazo bikomeye cyane biba bihari. Amagambo ya Marco Rubio reka nge nawe tuyatega amatwi twumve icyo abwira abanyamakuru, twumve icyo abwira isi yose muri rusange, nyuma ko twavuga ko ari igisebo bakomeje guhurira nacyo muri Asirazuba bwo hagati. Rubio ngo bimeze bite?
mu mitungo ishyigikira uyu mushinga harimo ibya misile biyoborwa, indege ijana zo ku butaka n'izo mu mazi, indege nyinshi zitagira pilote n'abasirikari 15,000 beza cyane ku isi. Izi ngabo zimaze gusenya nk'uko nabibabwiye mbere, zimaze gusenya ubwato butandatu. Ni ubwato bw'intambara burindwi bwa Iran nako bwarimbuwe, bwavanyweho burundu. Kandi mu bwato bwihuse cyane turavuga, unabizi, bimwe muri ibintu bisa nkaho ari ubwato bumeze nk'ubw'abarobyi b'amafi buzwi nko muri Boston, sibyo? Ntabwo rwose ari ubwato bumeze nk'ubwato bw'intambara bwo mu mazi. Nubwo bimeze bityo ariko burirukanka cyane, bugerageza guca muri humye uburinzi, ariko ntabwo twaborekaga ngo bubeho. Rero burindwi muri bwo reka mabwiye ko twabushyize ku ndiba y'inyanja, kandi abasirikari ba Iran benshi babugendeyemo. Niho rero ushobora kubona ubwato bwabo bw'intambara uyu munsi ugiye ku ndiba y'inyanja. Buzakomeza gukora uburyo bukomeye cyane, twifuza yuko iyi nzira yo mu mazi itekana. Muri uyu mushinga rero ukomeje gutera imbere muri Operation Epic Fury, uburakari bwacu bukomeje gushyira igitutu gikomeye ku butegetsi bwa Iran, ndetse n'uburyo buke basigaranye ngo bemere. Muri iki gihe izamuka ry'ibice muri Iran riri ku kigero cya 70%, kandi ifaranga ryabo riri ku igabanuka ryuzuye, kandi ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano bya Amerika ririmo gukaza umurego, ririmo gushyira inkumirizi ku bwato bwabo ngo tukagabanya ubushobozi bw'ibyo Iran yohereza hanze, ndetse n'amafaranga bashobora kubona. Turareba mu buryo butaziguye bw'ibanze bwo kwinjiza amafaranga muri leta. Uguhagarika ibikorwa byo mu mazi kwacu, duhagarika ibya Iran, bwatumye Iran itakaza amafaranga agera kuri miliyoni 500 z'amadolari ku munsi umwe. 90% by'ubucuruzi bwose bwa Iran bwarahagaritswe, bitumye ibikorwa remezo bya petroli byangirika burundu muri Iran, ndetse nabyo biba ngombwa ko bifungwa nk'uko byahandi bifunze. Ibi byose ni ukubera ubujura bwabo, sibyo? Ntabwo bishoboka ko waba ufite imvururu maze ugatera ubwato bw'abandi ukanga ko butambuka, hanyuma ngo wowe ugende utambuke. Ntabwo ushaka kugira imihora yagenewe abandi bose ngo uyifunge maze wowe ngo ukore ubucuruzi. Bwo n'ubujura, ntibishoboka. Niyo mpamvu hashyizweho uburyo bwo gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nk'impamvu twafashe ibihano bibangamira ubucuruzi bwabo. Ubu ikigo cy'imari cy'amahanga icyo ari cyo cyose kirimo kumenya ko tugabanya buri dolari ryinjira muri buno butegetsi. Murebe ikigero cy'imari cy'amahanga cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi gifasha Iran kwirinda ibihano. Bizahura rero wenda n'ibihano by'inyongera, ndetse kibure n'uburenganzira bwo kwinjira muri systeme y'imari ya Amerika. Nk'uko President Trump yabivuze, kandi ibimenyetso bikerekana ko Leta zimwe za Amerika arizo zifite uburenganzira bwose. Nta na hamwe hagaragara ko ibi byemeje kwinjira mu ntara yo kuzamura ubukungu, amaherezo bikaba ari byo bigira ijambo rya nyuma. Ariko icyo duhitamo ni uko inzira zigomba gufunguka uko zaba zimeze kose. Umuntu wese ashobora kuyikoresha. Nta mugomba gushyira za mine mu mazi, nta muntu ugomba gusaba umusoro amato maze natwe tubareke. Ibyo nibyo tugomba kugarukaho rero. Buri munsi amakimbirane yarakomeza, ariko imbaraga zacu kuri Iran zizakomeza kwiyongera, kandi umwanya wabo uzakomeza kuba ugucika intege, cyane cyane kw'inzitizi zitangiye kugabanuka hamwe n'ibihano. Rero reba, igihe kirageze ngo Iran ifate icyemezo gikwiriye, kandi ntabwo byoroshye kuri bo kubikora. Birumvikana kuko bafite ikibazo mu buyobozi bwabo. Uretse ibyo, ndavuga ko abantu bakomeye muri iyo guverinoma mu by'ukuri ni abasazi mu bwonko, bityo rero tugomba kubikemura, kandi biragoye kuko bigoye kurenga ibyo muri gahunda yabo bafite. Ariko ni ngombwa ko bafata icyemezo gikwiriye kandi cyiza ku baturage babo. Perezida wacu yagaragaje kenshi ko icyo akunda ari amahoro, ariko Iran igomba kwemera ukuri kw'iki kibazo, ikagera ku meza y'ibiganiro, ikemera amasezerano meza kuri yo, ariko amaherezo ikanagira akamaro ku isi yose. Inzira ya diplomasi, niba hari inzira nyayo ya diplomasi sinzahora nyivugaho, ariko niba hari inzira ya diplomasi kandi tugakomeza kuyishakisha, Stephen na Gerard barimo gukora cyane. Niba hari umwe uhari ushobora kuba yayobora kino kiganiro cyubaka mu iterambere no mu ituze, kutagira icyo duhungabanya ku isi, ni byiza. Ubu ni uburyo bwiza rero tubahaye, maze basenyuke burundu ndetse no gutsindwa burundu. Ndazi icyo guhita gukwiriye kuri Iran. Nizeye ko abantu bari hariya bafata ibyemezo byiza. Ingingo ya nyuma navuga kandi ni ingenzi cyane ko basobanukirwa ko batagomba kugerageza ubushake bwa Leta zimwe za Amerika ate gutegetse bwa President Donald Trump.
yagaragaje kenshi ko azashyigikira ibyo avuga kandi ko nibamugerageza amaherezo bazatakaza inzira nziza bazayisanga mu byago bikomeye cyane. Minisitiri Rubio: eso hari ibimenyetso biheruka kwerekana ko Iran yiteguye kureka gahunda yayo y'intwaro za kirimbuzi, kandi bishobora kwemezwa kandi bigatuma wenda hagabanuka ibijyanye n'intambara. Reba, iki ni ikibazo kimaze igihe kirekire kuri bo, sibyo? Ndashaka kuvuga ko bavuga ko badashaka intwaro za kirimbuzi, ibyo ni ukubera ko bahoraga babivuga gusa ntabwo babigambiriye se. Kandi kuki babivuga gutyo? None se wamenye ute ko batayishaka? Ntabwo dushatse kuvuga ko bakora ibyo bakora byose, kandi mu mateka bagiye bagerageza gukora ibyo bakora kugira ngo bagere ku ntwaro za kirimbuzi. Urugero, abahanga udushya kandi bagerageza guhanga ibisasu bya misile bigera kure. Ubu rero ni mu bihe bimwe bishobora kugera no mu bice by'i Burayi ibyo bisasu byabo. Bagiye kandi kubaka izi misile za cruise bazokera munsi y'ubutaka bakoresheje ibikorwa bikomeye cyane bishingikirizaho. Hari ibihugu byinshi ku isi bikora ubucuruzi bw'ubukungu, ariko abantu babikora mu misozi no mu buvumo mu bwihisho. Wamenya bari kugambirira iki? Bahora mu bice by'ibanga bya gahunda yabo ya kirimbuzi bitamenyeshejwe isi, kandi tuzi neza ko bagumana uranium ikungahaweho cyane 30% kurusha uko babikoze mbere, kandi ibyo nta kamaro bifite ku gisirikari, nta na kimwe kiruta imbaraga za kirimbuzi. Rero bafite amahirwe yo kwemeranya ku kintu kizagaragaza ko badashyigikijwe no kujya ku mbaraga za kirimbuzi. Badoze uranium zabo. Ikindi ni gukora ibintu bigaragara ko badashaka intwaro za kirimbuzi koko. Ariko rero niba Iran ishaka nk'umushinga wa kirimbuzi wa gisivile ku nganda z'amashanyarazi n'ibindi, hari ibindi bihugu byinshi bifite izo gahunda, kandi rwose ntibikungahaza uranium. Batumiza izo uranium mu mahanga, batumiza ibikoresho, urabizi bashobora kubibona niba ari byo bashaka, ariko ntibakora nk'aho ari byo bashaka. Bari kwitwara nk'aho bashaka ibikoresho bya gisirikari bya kirimbuzi. Ibyo rero ntibyemewe. Ubwo rero nibwo buryo turimo gukora ubu kugira ngo dushyireho intego y'diplomasi, kugira ngo tumenye neza ko ingingo bemeye kuganiraho ntabwo ari ngombwa ko amasezerano nyayo yandikwa. Umunsi umwe bizaba bigoye cyane kandi bifite ubuhanga buhanitse, ariko tugomba kugira igisubizo cya diplomasi gisobanutse neza ku ngingo biteguye kuganiraho, ndetse n'urugero n'ibyo biyemeza gukora ku ruhande rw'imbere kugira ngo izo biganiro bitange akamaro. Ibyo rero nibyo Stephen na Jared n'ikipe ye barimo gukora. Iyi mirwano yongeye kuba kuko wavuze ko ibikorwa bikomeye byarange. Perezida yavuze kandi ko Amerika izabatera ibisasu maze bakayihanagura ku ikarita y'isi yose muri rusange. Niba rero imirwano yongeye kubura, uravuga ko yazongera kubura bitewe n'ubwisanzure bw'uyu mushinga, cyangwa ni ikindi kintu cyari cyo cyose cyaba gitumye intambara iba? Reba, hari operation Epic Fury twageze ku ntego zayo neza. Sinjya muri byinshi, ahubwo twishimira ko habayeho ihinduka kuri kino kibazo. Twishimira inzira y'amahoro. Icyo perezida yakwifuza n'amasezerano, yakwishimira kwicara agashyira amasezerano y'ubwumvikane ku biganiro by'ejo hazaza, akagira icyo aganira nabo, gufungura burundu ibibazo kugira ngo umuhora Hormuz usubire mu buryo, kandi bakaganira no ku bijyanye n'ibyo Stephen Jared na Witkoff bavuga. Iyo niyo nzira akunda. Kugeza ubu rero ntabwo ari inzira y'intambara yo guhitamo. Bityo rero ibizavamo nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kugira icyo zikoraho, kandi byose biterwa n'uko Iran yitwara. Fungura Hormuz kugira ngo ibicuruzwa bigere ku isoko mpuzamahanga, kandi nibyo turimo guhura navyo ubu ngubu. Ibyo bishobora gutera mu gihe ibibazo bibaye bibi cyane bigatuma dushaka ikindi gisubizo kitari ngombwa. Ariko rero ubutumwa kuri Iran, aba bantu bahanganye ntabwo ari abantu binjishe, abantu bafite ubwenge. Bakuzarimbura ubukungu bwabo, zangiza ubukungu bwabo, ibisekuru byabo bizabibabaza. Ubutunzi bw'igihugu cyabo bw'ibisekuru bizaza bugiye kwangirika. Bagomba kwisuzuma rero mbere yuko bagwa mu mutego. Ari amagambo ya Bwana ni amagambo y'umuyobozi, twavuga ngo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yatangaje Marco Rubio abwira abanyamakuru uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwitwara kuri kino kibazo, ndetse n'imbaraga zigiye gukoresha kugira ngo zihangane na kino kibazo. Nyamara ku rundi ruhande, Iran nayo ntabwo yicaye. Yavuze amagambo akomeye itanga umuburo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basa n'aho bateguza Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatumbaraye, nko kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo mwe gukina n'umuriro basha, ntabwo iyi ntambara mushobora kuyitsinda, mwe mushaka kurwana na Iran muzabyicuza. Ahangaha ni Iran ubu ngubu irimo gushushanya icyo yise umurongo utukura mu kigobe cy'inyanja, kandi ikabura Washington ko
umukino ukurikira muri Hormuz ushobora kutazarangirana n'amasezerano gusa. Ubwo yavuganaga n'umudepite muri Iran Manashta Mutakei, ubwo yavuganaga n'ikinyamakuru cyo muri Iran, yavuze ko Iran yamaze kurasa ku mato y'intambara y'abanyamerika yageragezaga kunyura mu muhora wa Hormuz, kandi nk'aya masasu yaguye hafi bihagije ku buryo yatanze ubutumwa bwa nyabwo. Amagambo ye yarasobanutse neza. Amasasu menshi yarashwe n'ingabo za Iran zirwana mu mazi yerekeje ku mato Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ni umuburo, ariko kuri inshuro igitero cyari hafi yabo, ngo ntabwo byabaye igitero gikomeye. Yongeye ati ntabwo ari ugushidikanya ko nibaramuka bagaragaje ubwibone ku buryo bongera kugerageza bazaraswe mu buryo butaziguye. Mutakei yavuze ko inzira ya Hormuz ari umurongo utukura kuri Repubulika y'Islamu ya Iran, akana igitekerezo icyo ari cyo cyose cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kunyura muri uwo muhora ku bushake bwazo. Ubutumwa bwe kuri Washington ntabwo bazatakaza Hormuz nubwo zaba ari indi ntambara yeruye. Biteganyijwe ko igisubizo cya Iran kizashyikirizwa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kizaba igisubizo kiryana kandi igisubizo cya nyacyo Iran izaba yateguye bazakibona mu gihe bazaba bakoze ikosa riremereye. Nibyo atangaza kuri televiziyo ati. Magambo ye uyu aragira ati bazashyikirizwa igisubizo cya nyacyo haba ejo cyangwa se nyuma y'ejo. Umunsi ukurikira amasasu make yo kuburira yararashwe ku ngabo zabo, arashwe n'ingabo zirwanira mu mazi za Iran. Amato y'Amerika niba navyita gutyo yabonye isomo, bagerageza kunyura mu nzira ya Hormuz, ariko kuri iki kibazo kuri kino gihe harashe hafi yabo kandi babonye isomo. Ntabwo bizatungurana cyane niba bafata icyemezo cyo guhata bakagerageza kugaruka, bazatsindwa n'igitero kitaziguye. Igitekerezo cy'uko bashobora yenda kunyura muri uyu muhora wa Hormuz mu buryo bugamije intego zabo kugira ngo bashobore kubwira isi yose ko bambutse muri Hormuz nta kibazo, ibyo ntabwo bizashoboka ku Banyamerika, kandi bazi neza icyo kintu icyo ari cyo. Bagomba kwitondera cyane cyane ibingibi, kandi bagafata imiburo n'amatangazo byatanzwe na General Major Abdullahi, umuyobozi w'iki kigo, navuga gute, n'umuyobozi wa Katamar Yalia. Bagomba rero kubifata nk'iby'ingenzi, kandi mu buryo busanzwe niba byirengagiza, nanjye ubwanjye ndavuga ngo igitekerezo cya kimwe n'iki, ntabwo tuzigera twemera ko dutakaza ububasha bwo kugenzura uyu muhora wa Hormuz, nubwo byayivuze ko tugomba kwishyura ikiguzi gikomeye cyo kurwana indi ntambara. Abanyamerika bagomba kumva ko umuhora wa Hormuz ni umurongo utukura wacu. Bakwiriye kwiga uko ibintu bimeze, bakamenya ko iki kintu ntabwo kigomba kuborohera. Niba bangakishijwe n'akarere, baba babeshya ibyo bibeshya bavuga ko bazaza guhanganira muri uyu muhora, kandi nibagarura ubwenge nta mugambi dufite wo kujya kurwana nabo, nk'uko tutigeze tugira uwo mugambi mu myaka 47 ishize. Nabo bazagera ku mwanzuro wo kumvikana ko byoroshye cyane gufunga iyi gahunda yabo, gufunga ibirindo byabo byose, no kongera gukoresha ibikoresho byabo bakisubira inyuma, cyangwa se kongera gukoresha intwaro zabo zose, kongera gutanga igisubizo cya gisirikare kuri twebwe tukabasubiza natwe. Uburyo bwiza cyane ku Banyamerika ni ukwisubiraho bakitandukanya n'iyi ntambara. Ntabwo bakeneye gutangaza ku mugaragaro ko batsinzwe cyangwa se ikindi kintu nk'icyo ngicyo. Bagomba gusa gutangariza isi yose ko ubutumwa burangiye. Abantu bo ku isi bazafata imyanzuro yabo bwite nimba Amerika itsinze cyangwa se itsinzwe. Ntabwo dushaka guhagarika kohereza peteroli mu mahanga muri kano karere, kandi ntabwo dushaka guhagarika ubucuruzi muri aka karere rwose. Ubucuruzi burimo ifumbire mvaruganda, burimo imiti ikoreshwa mu buvuzi n'ibindi nk'ibyo. Isi yose irabikeneye, ariko bitewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutuma isi itabibona. Amagambo y'uyu muhanga Mutakei yavuze neza ko ngo atari gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudekarara ko itsinzwe, ngo yo gusa nivuge yuko urugamba iruvuyemo, cyangwa se nivuge yuko misiyo yabo irangiye, ngo bisubirireyo. Ngo ab'isi yose, abaturage bo ku isi yose bo bazifatira umwanzuro wo kwemeza niba Amerika itsinze cyangwa se niba itsinzwe. Si ngombwa ko Amerika idekarara ngo intambara iratunaniye, oya, ngo bo nibigendere, ibindi babyihorere. Abaturage batuye isi bazifatira umwanzuro kuri icyo gikorwa, bazavuga bati twabonye uko byagenze gutya na gutya, uyu nguyu niwe watsinzwe, niwe watsinzwe. Ngayo nguko mukomeze kugira ibyiza mubana natwe umunsi ku wundi. Salam shalom, amahoro.